Ovo je že četvrta Mariborska noć ovdje. Odakle izvira prijateljstvo Met? Zahvaljujući velikom broju Mariborčana koji tu imaju svoje nekretnine u raznim oblicima, da li apartmana ili vikendica, koji su tu dugo već, preko 30 godina iz bivšeg sustava, došlo je na ideju počasnog konzula Maribora, počasnog gosta, počasnog konzula u Mariboru Hrvatskog Šima Ivanjka, tako da je odatle krenuo razsurat. Mi smo pa zdaj v največji vročini, ker delamo promocijo zimske sezone in ob samem stopu, če ste prišli s trajektom, lahko opazite našo staro smučarsko gondolo z smučkami, pravimi smučkami. In ko turisti iz vseh evropskih držav, ki kadarkoli tranzitirajo na otok Pag s trajektom, vidijo smučke, vidijo gondolo, vidijo napis Maribor. Nama su Slovenci najvjerniji gosti, a nama ujedno i najdraži gosti. Evo, oni već godinama drže primat, dakle na prvom su mjestu i čine 30% ukupnog turističkog prometa. Došli ste na Mariborsku noć, je li? Pa evo, ja sam prvi puta, inače ljetujem često u Novalji, ali prvi put sam u ovo vrijeme, ovaj datum kad se događa ova manifestacija. Imali ste priliku pokusiti slovensko kulinarično specijaliteto kranjsko klobaso? Vidio sam da se nudi, ali nisam probao, sam jedino vaše ovom dobro mariborsko vino. Zašto ste došli na Mariborsku noć? Lijepo nam je. Lijepo je.